everyone, good morning and welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing great. Ngasi se 13 January ni ko akhoi school da ngasi uruka gi ne function ama le yaba ko bihu gi uruka gi ado function du gane saktoi ni ngasi gi class leite ado function to do kamaina kai to le mayam da sumaina so phara oding ba ko ado gai dis maina samis ki bihu gi sumaina ne mekla sada sumaina red muga combination so se lagat thoke ado akhoi school ki program do kamai to raina mayam do sum share to roke ado ngasi news kamai na celebrate to ri aina ado di school jara mayam na sum ulage ngasi kamai na kai to ri aina ko to di school chalu gi ge ado mayam ai ngasi gi ne outfit se ulage ko asi asamis mekhala sadar ni isana ko design do bo mekhala sadar ni aba ko school jara ga mu ulage inga singa ji scout guide ki practice to ri asina asamis ki MAGH Bihu gi uruka gi ne saruna sumaina semi ne ba ko si mai tha dunia khoi du gai di ingang sing mayam sumaina ne celebrate to ni bihu ado mayam na makha ta ba sum jing bihu ji thup ka thari thup tha ba lora ga se saruna semi meji se mai tha du ni du gai di mayam sumaina khuram du nya ba du gai ingang sing mayam ne ke dori pulla ga ne celebrate to ni bihu gi uruka se bihu gi nongma mang uruka na sumaina moi de mai tha ba ni ado mayam na sum jing bihu makha ini Pak Kodolkin Koriba Jaya Rambabuna Jaya Horibuna Amar Guwahati Final High Secondary School Satra Hikko Hamanne Azi Mezi Jolabone Haju hoise Kodolkin Korisa Mezi to Nezir Zui Puhare Zur Yutlape Hokolore Manor Majar Paragani Bhakun Kori Homajole Kukhol Marta Kohiyano Homajol Okuya Opriki Tur Kori Nezir Zui Puhare Hokolore Manor Paragan Manor Eta Kohiyano Ea Jaya Rambabuna उड़िया हा कोला कोला जे उड़िया है एबिला का फुको हा दुनी काय पकले मनत रखिता जते झुई पड़ा मेजे झुई पड़ा फिरी कोटी बिला उड़िया है कोला कोला होय क्या फुको हा दुनी काय पकले मनत रखिबा akhoi school da ko chahi khuding gi sumaina ne uruka da ne meji sumaina mai thai ba ko asamista sumaina saruna semba se meji ko bani akhoi meitei da di ko jausang matam da mai tha nei ko moi di bihu gi matam da ne uruka na mi se sumaina ayuk ta ne mai tha bani du gai di kai kai asap ko te kai sa bani ado akhoi school da sumaina ingang mayam pulla ga ne celebrate tawriya ba sahi khuding gi ado mayam da sum share tawning ba kamaina akhoi celebrate tawriya ina ado mayam na habira mo kamai tawriya ina asina akhoi school ye aquarium gi ne fishing se fajadra jang mayam phaja mane jam pami ngaha ka legi ne ba adu nan ke doni time pass to pai nan ne se ingang sina trophy sumaina piri ba ko chocolate asi sara time pass to ring ha ngasi ni class le ta bani na ko tension di jam leite ngasi jam na thaba khara wali akhoi school gi sports gi department ngai ingon da loina pithare aduna jeng se sports gi semi gunu sob jawra bani na haji ingang singdam kai dori moi da mo haji bihu gi ne asa pon chele ba do kharai na mayam da uding ba utle ingang sing na di uttare aina ko ingang sing gi video jam namba jam pam de ba student ni na ne ko mo su jam haw na pam na sa gare si se adu gai akhoi da na si ni pi se do ga semba ga ting ba ga cream ga le sininga hanga ko adu gai di pitha ga china sa ni le di la du ma ga asu sa ba lora ga ne zum halani hajik adu ai zum lore hajik asina laha le pa le to yellow tap ta thare pasana asisu yellow tap ta adu ge aina school ko ra ko dena se satam me ba se dam jang na satam me se yellow se adu yam ngan ngai la ngasi se ai school la ye hajik ta lak ta ngai 12 thare adu azana school su bihu celebrate tawre uruka MAGH Bihu gi adu mayam ngasi video se asi matang siga asam lesson lage ngasi kita makta bye ano video pura ga lage